Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы екі лақ. Тема сегодняшнего урока – два козленка. Бүгінгі сабақта мәтінді тыңдап, сипаттама беруді, лақ туралы әңгімелеуді үйренесің. Жаңа сөздер, новые слова. Секреда, прыгает, прыгают. Еркелейді, балуется. Ойнайды, играет. Сүзісті, бодали друг друга. Тентек, непослушный. Мінез, характер. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұраққа жауап бер. Первое упражнение. Послушай, ответь на вопрос. Шөре, лағым. Тентек болма, шырағым. Секектеме, деміңді ал, селтеңдемей, құлағың. Әбділда Тәжібаев. Енді сұрақ, өлеңдегі лақтың мінезі қандай? Вопрос. Какой характер козленка в стихотворении? Дұрыс, өлеңдегі лақтың мінезі тентек, непослушный. Екінші тапсырма. Оқы, сұраққа жауап бер. Досыңа лақ туралы айтып бер. Второе упражнение. Прочитай, ответь на вопрос. Расскажи своему другу про козленка. Лақ ешкінің төлі. Козленок детеныш козы. Ол өте сүйкімді. Он очень симпатичный. Ақ, қара лақтар болады. Бывают белые и черные козлята. Лақ секреда, ойнайды. Козленок прыгает и играется. Лақтар енесіне еркелейді. Козлята ласкаются к матери. Енді сұрақ. Мәтін не туралы? Текст о чем? Дұрыс, мәтін лақ туралы. Енді досыңа лақ туралы айтып бер. Теперь расскажи своему другу про козленка. Какой он, какие бывают. Үшінші тапсырма. Лақты сипаттап, дәптерге жаз. Третье упражнение. Опиши козленка, напиши в тетрадь. Первый столбик. Лақ қандай? Козленок какой? Значит, мы отвечаем, какой, да, козленок? В тексте все написано. Лақ не істейді. Что делает козленок? Второй столбик. Төртінші тапсырма. Суреттерге қара, мәтін құрап айт. Четвертое упражнение. Посмотри на рисунки. Составь текст. Тірек сөздер. Опорные слова. Кездесті, встретились, жол бермеді, не допустили, не давали дорогу. Сүзісті, бодали друг друга. Құлады, упал. На рисунке мы видим два козленка. Один белый, другой черный. И они встретились на мосту. Давайте на казахском теперь это скажем. Көпірде, көпір это мост. Екі лақ, два козленка. Екі лақ встретились будет. Правильно, кездесті. Они друг друга не пропустили, не давали дорогу. Они будет как на казахском? Правильно, олар друг другу бір-біріне не давали дорогу. Жол бермеді, правильно. Следующее предложение, да? В третьем рисунке мы видим, что они бодали друг друга. Как будет это на казахском языке? Правильно, сүзісті. Они бодали друг друга. Олар сүзісті. И четвертый рисунок. Они упали, да, на воду. Как будут упали? Правильно, құлады. Олар көпірден құлады.
Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.